emakhosini kunelanga elibekiwe ne ngicela ukuchecka la lelanga leli elibekiwe labantu angithi kunabo konje umZulu ngimbizana noThabo Mapholoba man ngimbizana umZulu konje umZulu ngimbiza ngobhodloza and then umSuthu ngimbiza umsilantsha ne that includes abeSuthu abamapedi hey bayathanda igodlo bafuna ukungibona one on one buka mina ngumhlambulula anginaso isigodlo njengenyanga njengomthandazeli mawufuna ukuthi ngikuhlolela ngizoye ngihlola strictly ngomsamo ngisuke ngifuna ukubona ukuthi ngiyohlambululani mina ngiphiwe imvelo njoba ngihlezi ukuthi kahle kahle bekufanele ngabe ngihlala emanzini ngihleze emanzini nasentabeni ngilinda abantu bazohlola abahlambulula so uma ufuna ukuhlola kumina kwamele into engicela igama lakho isibongo saka mama nesikababa makubushadile ekugcineni isibongo somshado nesithombe sakho ngosihlole sibone ukuthi okay right silungisaphi sihlambululapi kunesikhanyiso of course kodwa ke when it comes to ukuthi manje uhlole one on one nami angisiyona leyo nyanga leyo zinhlulile nihleli nazo one on one ningenile igodlo nifunani kangaka there's one thing I don't like angi appreciate and angifuni nokuyi appreciate abantu they think we have time ukuthi sihlale yazi gogo ngihambile ngaye fana noma mawufuna ukuthi ngikuhlolele ungangicoceli indaba mina ngicela ningangicoceli ilona iphuthe engifuna ukulikhuza kakhulu hlukanani nokungicocela ukuthi hey gogo ngicela igama isibongo saka mama nosika baba hayi bashadanga ubani nokubuza lo ngicela isibongo saka mama nesika baba gogo ngihambile ngifuni uma ufuna ukuhlola thula ngicela ukuhlola gogo thule ngihlola ngomsamo strictly kunabantu abathakathe too much ukuthi bakhona uconfuse umoya akucocela kushaya ngefirst man ukuthi ufocus kuye ukhohlwe ile ukuthi uyathakatha yekelana ukukhuluma now ngune bengisathi ngibheka idate kunelanga libekiwe ukuthi abantu bazohlola sibhuke isikolo kuzobe kunabelaphi engibatrustayo abathandazeli engibatrustayo uma uzohlola ngicela nikhumbule sihlolela umsamo angithi kuyazwakala sihlolela imvelaphi yomuntu ningasitsheli ngekuthi indoda yami asinandaba hlala emlilweni ngisatshela owakho lo mlilo lohlala emlilweni uku relationship hlala emlilweni thina sibheke ifoundation yomuntu ukuthi ihamba kanjani ngey 25 kodwa uyabhuka ngey 25 mawuzofona sizo escreenini kuzoba nenumber mawuzofona sizokubekela isikhathi ukuthi wena uzohlolwa ngobani isikhathi abantu bazobe bakhona lapha nizele nje ukuhlolwa of course kuyocala kukhulekwe kenzwe konke ukuhlola kwakho kuzobe ku private omunye nomunye uzobe anekhona yakhe yi chance yokuthi ningibone ngaphandle kwalokho anginasigodlo anginandumba mina ngalahla ngafana nani ngahamba imvelo ngihamba imtaba namanzi ngase ngithandwa imvelo ngaleyo ndlela leyo ingakho mina isigodlo sabe emvelweni umoya uye waphakamiswa imvelo awuphakamiswa ngabogogo nabomkhulu ngithema ngigeza abogogo nabomkhulu kanti imvelo izongithanda ngoba ngengayenza into mina bengingatshelwanga ukuthi it's wrong ukuthi uyaye emanzini noma kanjani ngangiya noma kanjani kanti ngizothandwa bemvelo that's how ke iqhamukile angikhumbuli ngitshela ukuthi uyinyanga yize ngisebenza njengayo angikaze ngatshela ukuthi umprofeti no kuthe nje ihlambulula abantu emakhosini ingey 25 that will be on Saturday so qala from ngo9 ekseni so qala from ngo9 ekseni ngo9 ekseni kuyokhulekwa and then maqeda umuntu nomuntu ahambe simeme umoya oyingcwele sambe sisegoli yonke lento izobiyenzeka la egoli eSoweto
makube uphuma boMampumalanga Pitori iziduzane makube kodwa ke angeke ubuye kude from le eKZN uzohlola no ungamani uphuma eKZN uzoyenza insebenzo you understand so senzela kona lokho yes isikhanyiso on that day uzobuzwa konke maso phone you can call or WhatsApp kwi number on screen emakhosini kwi caption